Kembali lagi di channel terkocak di Indonesia, guys. Nah, di video kali ini gue mau ngeprank emak gue, guys. Nah, pranknya prank sabun bolong. BTW ini sabun bolong yang bekas kemarin, guys, yang waktu prank COD sabun bolong, guys. Yang belum nonton videonya silahkan cek linknya di deskripsi, guys, ya. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, guys. Oke, langsung aja kita setting, guys. Sabunnya taruh di kamar mandi, guys. Ini rumah gue kayak gini, guys. Kita taruh sabunnya, guys. Di mana, guys? Di sini. Biasanya kalau ke kamar mandi sama gue ya kayak gini sih, ambil airnya di sini. Nah, ini wadah sabun, guys. Ini wadah sabun, ya. Di sini aja gitu. Apa di sini, guys? Di mana, guys? Sini aja lah. Nanti ibu gue pasti kesini ngambil sabun. Oke, guys, langsung aja, guys. Res, Naon? Res, Naon? sabun kunan bolong, Naon? sabun bolong. Bolong mandi. Sih, kusia muron. Aduh, tengah. Di barolong kieu tuh di. Saya tadi ke kamar mandi lain. Henteu. Kunan bolong sabun. Kalah. Ini barolong kieu. Direkam sih di. Kunan sabun bolong. Tadi mantu bolong, benar. Bolong. Abah lain sih terekam sih mah. Nyata. Itu mah di bolong. Coba abah celukan. Ini barolong kieu sabun. Itu saya bolong ki sabun kunaon. Sama di itu boga kenyaas sih sabun di bolong-bolong di kurak-kurak muron. Sia muron. Nah, itu. Ah, tadinya benar, berapa bolong kieu mah. Abah sih gana merenang. Jadi ibu abah be merenangkannya iya. Apa kenapa celukan? Sudah. Abah merenang. Gana mah. Ya ini jadi makannya. Sabun di kurak-kurak sampai bolong kayak naon mah kos kieu. Coba celukan abah. Bah, Bah, itu umi cina itu sabun mandi barolong. mana yang kurak-kurak sabun? Adik, tarik jadinya. Harus nantu mah. Itu deh. Gandeng. Gandeng gak. Kuat bolong ki sabun dibuka kenya anak. Saha tuh. Abah meren mina eueuh meren jadi makan sabun. Di suri di. Hai. Dia orang mati nyaho. Bisa bolong ki sabun tadi naon kan ieu. Kades. Pakai naon kurak-kurak nak. Makanya dia kah. Oh, sia murna res. Ah, aku tadi udah benar. Memang kita benar tete. Ente encan kamar mandi cenah. Pas arah ke kamar mandi arah membayar bolong sabun. Dinal Ente coba. nyami. Bisa ade. Ya sabun bolong kieu kumaha Yes. kana teh. Tanya Juga kena anak siapa. Sabun. Aris Tadi si bolong-bolong kos kieu. Naon mah. Iya di jero. di itu. Orang di luar ya di jero ngerutuk wae. Oh, amur sia Bolong bolong. sabun. Ah, gandeng ah. Go iya bolong. Di bolongnya di udah Tanya acan di. Muska sia barang nama aja di sabun bolong-bolong kieu. Ente ya Allah, ya Allah itu. ya udah batur mah. Tempo pakai naon sabun di bolong-bolong kos. Totok-totok. Abah meureun eta mah di.
Itu jangan. Itu nyaho. Sama dantung aku baik. Yang bisa nganggur kene. Aing jadi salah ngomong. Abah murun. Bapak sama tuh ngaku baik. Sana suana di mandi ke kamar mandi. Tadi me ke kamar mandi Iya. mandi itu bolong. Ngaku. Sa- Terus mandi ini bolong sabun nak. Dinaon ke coba. Kurak-kurak murun. Kurak-kurak murun. Tuh kemana jelema lagi di mal kemana mah. Nya sehari lah, ingin tanya sehari coba deui lah. Oh, lah saha sih ya. Sabun bolong ku naon ya. Tadi Iya, itu oh itu bolong. ya. Oh, abah murun sih kan. Oh, sehari. Tadi mi mandi tuh bolong tuh kieu pas ya Sehari tadi bolong. kadinya asup. Cepak-cepak. Naon Cepak-cepak itu suara naon di dikurak-kurak teh. Itu totok murunan. Terus prank itu kameranya itu. Siapa mau ngeprank mi bae. Di Yang Itu kameranya tuh. belum Jawa. urang lantai di naon pun sabun teh. Itu belum Abah sih gak nama terus nih. Indung saya kene.